au te whatalofa ma whawhelo I atu I le whawhonga anga o tātou tunu. Shunga I whawhenga inga ma whalitua o so se whatawhaitaulanga. Ia, nai o tātou te māma tina mātutua se ia o lava I whanau. Ma loro so I whamaua malalangi o mā. Sa tātou tā oto ma momoe ma malolo le pō ma vai. Leo whawhangu ina mai le tualo tō so I fua malo wala. Ia mau tātou sauni foi whamoe moenga o le nei aso le amatanga o le nei foi masino fau. Ia, ai alo mai o le tātou tāpua inga I le nei tai au. Seo tātou tālo. Mātou langona lava le nganga whawhatai le nei tai au. E nau o mātou wala whai mai. E nau whina ngalo alofa o elo mātou atua e te whangu ina mai mātou mai na mātou malo longo le pō. Wa mātou fōi on tāpena pena ma sauni uni I whamoe moenga o le aso. O mātou wāwhe atu I a te oe. Mātou te whanono manu atu mō o manuia e te malutia ma leo leo ina I o mātou ola mō whamoe moenga o le nei aso. Se o mātou whalongolongo fōi lo whetalai mai mo I mātou. Awe mai lo nganga la mātou tāpua inga wā o mātou te tālo e ala ia Yesu Keriso le li I man whaola. Amene. Tus whai tau le nei tai au wa mau mai le tusia pauloi Lona atari whale nganga o Timoteo. Timoteo e lua I lona tau mua. Au te whaita wina mai whai upo e tolu e whangata mai whai upo e sifun mai wha. Au te whawhitai atu I le atua. O leo te au auna iai ma le loto fuati e ifo o mama e pei o utupuanga. Ina ua o mana tua oe e le au noa I au whaatonga I le pō ma le au. O lo o whanau nau e whei loa I ma oe a wā ua o manatu I o loi mata ina I a tumua iau I le oli oli. O manatua le whatua tua whamaoni wa ia te oe. Sa mua I ai a loi o le tina o lo tina a toa ma e unike lo tina. O lau taofi o lo ia te oe foi. O le melea o te wha manatu atuai I a te oe I a toe wha mumu le mea lofa mai le atua o lo I a te oe lea I le whae e atua ulima. Wa ua le fo ina mai le atua I a te tātou le nganga e matau ai. A le nganga e wha malosi ai, malofa ai, ma pu lea ai o tātou loto o le nei. Aua e te mai le mōni maulo tātou o li. Bo ono o au, o lo ono o tia ono o ia. A ia ti ngā whātasi tātou, ono le tala le lei, e tusa ma le mana o le atua. O le na whaola mai, ia e tātou, ma vala au mai le vala au pa ia. E le tusa ma tātou ngā ruenga. A e tusa ma lona lava fina ngalo. Ma lona alofa tū noa. Na foi na mai ia e tātou, ia Keriso Yesu, talu mai le vavau. Au whaeloa mai nei I le whaalia mai o lo tātou whaola o Keriso Yesu. O le ua whao matia lava leoti. A au leola ma le lei u vale ua wha malamla mai na mai lea e ia I le tala le lei. Ua tōwhia iau o le tālai ma le profeta, ma le apostolo, ma le awao. O le melea ua tinga ina iau I ia mea. Au te le malava. A wā ua o loa o ia, ua o whatua tua iai. Ua o mauti no fo I o mawhaia lava e ia, ona leo leo I le mea na ia tu ina mai ai ia tau e o atu I lela vaso. O matua o upo e o lai, na e whalongolongo mai ai ia tau. Ia e tau fia I le whatua tua ma le alofa ia Keriso Yesu. O le mele lei o tu inatu wai ia te oe, ia e tau sia le soasani o le nganga pa ia, o no nofo I totonu ia tātou. Amani mai le
nganga o le atua le tatou faitau ma whalongolonga ia nā whionga mai e tū mau ia te ia lona lava viinga nei se ia o i le whaavavau lava. Ai mawhawhonga whale nganga mo i tātou nei tai au o alo whaiva atu fo i whamoemoenga i le ngata i tutono a inga ia e whapea fo i le soifua ngā rurue o le tātou o tunu. O le mea lea o te whamanatu atu wai i a te oe i a toe whamumu le mea lofa mai le atua o loo i a te oe. E te tununga whasa mo le tangata malona tupuanga o le tangata foi malona whasino manga. E ase isi o i tātou e le aisona tupuanga maniona ngafa tu whasolo. Nei voi se isi o i tātou e le aisona whasino manga e a ngai ai lona lumanai. Ma le lumanai o tangata o lo tutupu mai a te ia. O le tangata malona tupuanga o le tangata malona whasino manga. Timoteo se tangata talavou sa whamoe moe i ai Paulo na te tausia le au lotu i Efeso. E lua tusi e Paulo mo Timoteo e whau tua ai i ngā ruenga i Efeso. O le tusi lona lua la leo a mata wha solo mo a tātou whainga lotu i le nei vai aso. O lo a mata le tusi lona lua a Paulo i a Timoteo i le whaai loa e Paulo lona fia fei loa i a Timoteo. O e mai Paulo o lo o whanau nau e fia fei loa i maoe. Ma ua o manatu i au loi mata. Ina ia tu mawai au le wha i le oli. O upu e wha ilo ai le mawhanawhana o le sota inga i le wao Paulo malona atari wha le nganga leo Timoteo. O upu e wha ilo ai le whiuru ulu tai o le mawhatanga Paulo ma le whaiwhe au leo Timoteo. Na umalo na wha soe Paulo lona nau e fia fei loa i a Timoteo. Se loa Paulo e wha manatu i a Timoteo le sao a tūpuanga o Timoteo. O lona tinao e unike ma le tinao lona tinao o loi i le whawhauina o le whatuatua o Timoteo. Mai Paulo ua o mana tua le whatuatua whamaoni wa i a te oe. Sa moa iai i a loi o le tina o lo tina. Ma e unike lo tina o lau ta ofi o lo i a te oe foi. O le toe langa ina mai e Paulo o le ola whatua tua o tua ao Timoteo. O loi ma e unike o se whatupu malosi le malosi au ai. I le whaiwhe au talavou leo Timoteo. I lona whea ngai ei mal ngā luenga. Tā lai te tonu o le kalesia i Efeso. A tonu a mata o na tau wha vai le olanga lue o Timoteo i te tonu o Efeso. O na ua mautala ua whawhale pui ina Paulo i te tonu o le whale pui Roma. I lalo le teita inga le Emperor Roma o Emperor Nero. A tonu a mata foi o na vea matau wha matau le vea matangata Kerisiano i le vai tau. Ono o le tua ia so o tangata Kerisiano i le tele o meleanga e tu tupu mai tu tonu o le malo Roma. O le vai tau foi lea. Sa whea ngai ai tangata Kerisiano ma sa wanga mai le malo Roma. Le lau o tusi atu Paulo i a Timoteo, ma toe wha manatu i a Timoteo, le wha tua wha maoni sa iona tua a. Ina ia toe wha o Sofia ai, no na ola wha tua i le ngā luenga lea tua. Mafuanga tonu lava lea
Nā lai o na tūsia e Paulo upu ia ua whaima matua o le mea lea o te wha manatu atuai i a te oe i a toe wha mumu le mea lofa mai le atua o loo i a te oe. O le mea lofa o le wha tua wha maoni teimi o whaingatā. O le tū wha solo o le wha tua mai lea au ngā tūpulanga i lea au ngā tūpulanga o se au wala o lo whao ngā ina i whenga inga tuai e whaai loa ai e le isi au ngā tūpulanga i le isi au ngā tūpulanga mea mamana na whai e le atua i le tala whasolopito o tangata Israelu. Ina wa uma o na sopo ia i o sua ma le nua Israelu le vai o i tana whaatonu le i o sua e whai se whaaputu ngā ma. A fesili mai au ngā tūpulanga o le lumanai po ai ma ia fai loa ia o le fai longa o le mana faola o le atua ia Israelu. O le ito inga filosofia lea o lea foi ua fao ngā e Paulo. E toi fafangu wai i le loto o Timoteo le tā ua o le ola fatua tua fa maoni i teimi e lui tau inai i tātou. A fai sa ola ai ona tua a o loi mai unike o lo ia te ia foi. A wae ta tau ona tu fa solo le fa tua i le tua ua uma ona to ina i loto ma nganga o tua ao Timoteo. O le toe fa mumu o se mea lofa o tau mou atu. O le toe fa fango ina mai o se mea lofa mai le tua ua tau au ina mate. O le nganga leo Paulo na mafua ia na ia toe susua e anga i tua le i tu lau o le talafasolo pito Timoteo i le fa tua fa maoni sa iona tua a o loi mai unike. E i teimi tātou te fa vai ai ma fa tala le ai le ola fa tua. Ai peitai a toi wha manatu mai ngā ruenga tua au mawai. E toi wha mumu mai ai ai tātou ni me tāua. Wa tau au ina tātou furi tua iai. Ma tau au ina mau atu i o tātou o langa. E foi tu aso e lui tau ina ai o tātou wola tali tonu i le atua. Pea tātou whengai mati ngā o le ola nei. E ina ua tala noa Paulo i ona ti ngā, ona whai mai leo Paulo a ia ti ngā whātasi tātou, ona o le tale le lei. E tusa ma le mana o le atua, o le na whaola mai ai tātou ma vala au mai i le vala au pa ia. Ao ina lui tau ina o tātou wola, na o le mana lava o le atua tātou te malu losi ai. O le mana fo le na te whafangu ina, ma toi wha mumu mai me alofa o le whatua tua wha maoni. I o tātou loto. A whai tātou te whea ngai ma whainga tāo le nei aso. Ia toi wha mumu mai ele nganga o le atua lo tātou whatua tua wha maoni. Tātou te manu malo ai mea whainga tā uma. Ina ua whapopole ina le kalesia i Roma o na sāwanga. O ne tusi atu leo Paulo ma whapea atu. A wawa o mauti noa. E le ma whaia e leoti po leola. Po angelu po ali. Po e malolosi, po mei nei ona po mea atali. Po le maualunga, po le loroto. Po se tasi mea na whai. E le ma whai e ia mea. Ona whaatea ese ina mai tātou le lofa o le atua. O lo ia ke riso Jesu lo tātou ali. Ia wha mamu ina pēr le nganga o le atua lo whātua tua. Pēr e whea ngai ma whainga tāo le nei aso. He o tātou tālo.
O loa lofa lava malowanga le lei, wa e te tofi ma vala wina ai mātou. E a vea mau so, mātou te moli mau I loa lofa tū noa. Tei mero solo le lei, tei mi fo I lui ta wina ai o mātou wola. Mātou talo, se e whamanuia mai, ia I mātou. A moe moenga umau le nei aso, ma le ta ape atu. I so se tiutia ma so se whaiva, ua e tutofi ma vala wai mātou. Ngā luenga whale malo, wha company. A olo mātou ngā lulu e fōi mai tutonu o mātou wainga, mātou tutalo, ia e whamanuia mai. O mātou whanau le ala usu atu. Ma le ulu fale atu tono o potu wa onga o le sailinga o le poto ma le ata mai. Mātou talo mo au whamanuianga. Se e whamanuia nei wa lesi whasalalau ma lana ngā ruenga o le taulongolongo. Se e whamanuia nei e tunu. I ona whainga malo, ma ona company, maona o fisa ma matanga luenga ngā lulue mo le leilau tele o tangata. Mātou te talo, se e whamanuia lo mātou o tunu o Samoa, o ana fōi whainga upu whai, o malo ai maise o pūlenga I tutonu o nu mala alawhanga, a pia fōi le ngā luenga tā lai a lawe kalesia se e whamanuia. Mātou talo mō tōtū ngā o le lorolangi. Tau o mawhiwaiwai inga e whapea fōio. O tunu o awha ina o no whalawe lave whanātua mātou talo mō au whamnuianga. Mātou talo mō le whaangaso longa o le nei vai aso I lona amatanga. Ma le angai atu I lona whai unga mātou te talo ia lau fio e te mua au mamuli au I so se whamai moenga. Nai o mātou te mam tina mātutua o lo whatau tonia, tono au ngase po a inga, ono tino le ato toa mātou te talo mo au whamnuianga mau whamalolonga. Tāpe atu o lo no, no tangata I whiau mga luenga o le nei aso. O lau fio lava e manui ai mea uma mātou te whai. O lau upu le nei tai ao. Ia whātupu manatu, whātupu langona ai mātou. Mātou te o ai mare mauti noa e le tu blafo ina I mātou e loo loftu noa. Ia mātou te talo. Ma talo lilo le tangata ai le lilo lava I lau si le whanga whaialo lava fina ngalo ai le o mātou lotu. Wau mātou te talo e ala ia Jesu Keriso le li I malfaola. Amene. E tu mau yo mātou lunga ma lunga o lau whanau le langi ato le alofa ma le file mua lau fio le tua lo mātou tama. Le alofa si le ese o Jesu Keriso le li I malfaola. Ma futa I mātou mlau lava nganga pa ia nei se o le whavavau lava. Amene.